i nikad ne busa se strašno mnogo. Ono je karakterističan njegov gotovo zastrašujući izraz kada dobije poen i kada on se namašti, široko otvori usta i čak pokaže očnjake. To je jedan gest u stvari koji je nama evoluciono nastao i koji treba da zastraši protivnika. Dakle, da pokaže otprilike ja sam opasan, čuvaj me se. Taj gest ne samo što plaši protivnika, nego ujedno i ohrabruje, dakle, samog čoveka koji izvodi taj gest. Kontrolisati emocije nije lako, ali mislim kad bi mogo još malo to da izvežba, da ne pokazuje toliko emociju na terenu, onda bi to možda bilo još i bolje za njega, možda bi davao, da kažemo, još možda i bolje rezultat, ili možda čak da taj segment između ovog dela i da bude broja, da možda tu da poradi na tome. Takođe, recimo, i ono kada doživi neuspeh, kada izgubi poen i tako dalje, onda se pojavi kod njega vrlo neskriveno izraz tuge, očajanja i bola. Taj izraz je opet na neki način upućen i publici i gotovo da to jeste neka vrsta poziva u pomoć. Dakle, on time priznaje grešku, pokazuje da mu je krivo što je izgubio poen i na neki način kao da traži utehu. I šta se onda dešava? Ispustio je ceo adrenalin. Ispraznio se jednostavno. I šta onda? Izgubi drugi set. I ako uspe da se vrati, da se smiri, da se ponovo koncentriše, da mišiće malo relaksira, će i možda i dobiti meč, inače ne. Menja trenere, saradnike, menadžere, stručnjake za kondiciju, sparing partnere. Tim koji je stalno pored njega je njegova porodica i njihov family sport. Firma koja je vlasnik prvog velikog turnira ATP Serbia Open, vlasnik teniskog kompleksa u centru Beograda na Dorćolu, distributer sportske opreme i odeće kompanije Head, vlasnik lanca restorana Novak i humanitarne organizacije Novak. Za razliku od Noleta koji dobija nepodeljene simpatije javnosti, njegov otac je često meta kritika. Bio je u konfliktu sa bliskim saradnicima poput Nikole Pilića, sportskim zvaničnicima kao što je Boba Živojinović i novinarima. Bez sumnje da je podrška porodice bila presudna da Novak od talentovanog dečaka postane šampion. Koliko je međutim ovakva podrška u međuvremenu postala opterećenje. Nema u ovim trenucima Srđana Đokovića na tribinama. U jednom momentu mi se učinilo kao da je Novak rekao, evo sada možemo pročitati sa usana, to je taj snimak. Izađi, molim te, izađi. I Novak je zatražio toilet break u pauzi između dva seta i pokazao je svom ocu da krene napolje. Cijela priča je počela prošle godine na Serbian Openu kad je on oca Srđana zamolio da napusti, i to se videlo, da napusti tribine. Kasnije je došlo do, da kažem, burnih reakcija na nekim turnirima. Srđan je stvarno najiskrenije imao zdravstvene probleme i sa te strane Srđan toliko srcem i dušom i svime učestvuje u tim mečevima, isto kao i Dijana i njegova braća, da njemu bukvalno bude loše nakon tih nekih mečeva i svega šta on sve doživi i te ogromne želje. Tako da je ta situacija o kojoj govorite baš bila i vezana za to da se Srđanu toliko slošilo da su mu i lekari rekli da ostane sa strane, da ne gleda više mečeve. Mislim, to je nešto što on mora sam da reši. Znači, on je taj koji mora da detektuje, znači, da li takve situacije njemu smetaju ili ne. Novak kada je video, mu je pokazao da ide, da se odmori, da se ne nervira, da ne gleda. Pa, kad je on napunio 18 godina, on je malo je počeo da još kad je to taj pubertet malo pa počeo malo pušta glas i tako dalje, pa da se malo trza i tako dalje, onda mu je skrenuta pažnja da je to porodičan posao. Da to što on igra tenis je samo splet okolnosti. I on je neposlednji, u stvari, izvršilac tog posla. A svi smo mi
godinama uključeni u taj posao i godinama smo i naša deca i nas dvoje zbog toga se uskraćivali mnogih zadovoljstava da bi on postao to što jeste. Ja Srđana dobro poznajem i ono što je recimo kod njega nije dobro, to je što sve ono što je on dobro uradio ostaje u pozadini, znači nekih stvari koje nije dobro uradio. Znači znamo slučajeve njegovo ponašanje prema novinarima, znamo još neke incidente koji su ovako prikazani u javnosti, bilo da se to radi o turniru kad mu je Đoković rekao, kad mu Novak rekao da napusti teren, ali u senci toga ostaje to činjenica da je on najzaslužniji što mi imamo profesionalni turnir, da je recimo najzaslužniji što smo imali pre nekog godina onu mnogo lepu egzibiciju u areni, ili 4 naših najboljih tenisera u to vreme, da je recimo njegov doprinos Noletovoj karijeri, pogotovo u nekoj ranoj fazi, nemerljiv. Svetsku popularnost stekao je pre svega kao jedan od najboljih tenisera sveta, ali i kao zabavljač. Na terene je, osim sjajne igre, uneo i smeh. Nadalu se vjerojatno nije dopadao baš šta je sve Nole uradio, a drugo im se nije dopalo jer je Nole odjedanput iskočio kao jedna od najharizmatičnijih, ako ne i najharizmatičnija ličnost na ATP turu. Što se opet sa marketinške strane mnogima nije dopalo jer je postao čovjek koji je stalno sniman, o kome stalno pričaju. Ali ima tu još nešto. Svako onaj koji imitira, taj se u stvari uživljava u onog drugog i to pokazuje da ima jednu veliku psihološku pronicljivost i sposobnost empatije. A čini mi se da u tenisu, pored naravno dobre kondicije, veštine, veliku ulogu igra i ta psihološka pripremljenost i psihološka pronicljivost. Dakle, on mislim da jako dobro poznaje psihološko stanje svojih protivnika. Ali pazite, on imitira samo prijatelj. Nadal je prijatelj. Prvo je Nadala i Šarapov. Prema tome, nije to nekog koga mrzi ili šta je zna da imitira. Ne, on tačno zna meru i svaki put mu je neka imitacija na drugi način. Ali recimo sa Federerom dugo je bio verbalni i psihološki rat. Godinama je to trajalo, sad je to mislim da se smirilo, mislim da više ne govore jedan o drugome ništa osim superlativa. Opet ono što ga izdvaja od drugih, to je da on izvanredno dobro podnosi teret slave, teret uspeha, novca, što inače mnoge prosto slomije. Slomio se pod tim velikim teretom, dakle on se uspeha, slave ne plaši, on ume sa tim jako dobro da izađe na kraj. Ne znam mladog čoveka koji nije happy sa svojom popularnošću, koji se ne dići. On to lepo drži, lepo, kako bi on rekao, uživa u tom. I vrlo je skroman u tome. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Would you the one who tried to hurt me and you did I no more? Would you think I lay down in bed all night? I would survive, but
Ja se sjećam jedne situacije kad smo bili zajedno u Njujorku, išli smo u neki japanski restoran gde mi inače volimo tamo da odlazimo. Tu mogu da se pojave ljudi koji čekaju autogram. Da je Novak kad je krenuo da potpisuje, neka grupa turista koja je tu prolazila, primetila i njih je jedno bilo sigurno 200-tinak, da je to Novak Đoković i svi su krenuli prema nama. Kad god imate u nekom velikom gradu, pogotovo u nekoj zemlji gde je koja je medijski jako razvijena, uvek njega biraju za intervju i na CNN-u i na velikim američkim stanicama u Australiji. To je bilo, mislim, kao sa Beatlesima, kako gledamo. Mi smo u šprintu pretrčavali preko bulevara. Tih 200 ljudi je bukvalno nagrnulo na ta vrata tog japanskog restorana, gde sam sad bio pod utiskom, otprilike, koji jedva preživio smo ovaj stampedo iza nas, šta se ovo dešavalo. Novak je to tako nekako hladno, sve mi smo seli za večeru, ja sam sad bio pod utiskom toga, on bukvalno jednu rečenicu to nije iskomentarisao, kao da se ništa nije desilo. Ja da vam kažem, mnogi neće verovati, ali Nole je jako skroman. Ja ga se sećam kao malo. Kad nije bilo para, nikada nije tražio ništa da mu se kupi, nikada, jer je znao da nemaju dovoljno novca, da imaju tek toliko za život i nešto za tenis, a posle toga su drugi kupovali za njega. I najbolja kola, i jahtu, i kada on ta kola vozi, ne znam. Bio je jedanput na toj jahti i tako dalje i tako dalje. Kritikovali su ga što pozdravlja sa 3 prsta, što, kako su govorili, baca srpsku zastavu na zemlju, što podržava političare na mitinzima. Nije ga to oštetilo, naprotiv, donelo mu je još veću popularnost. Želim da vam